I grew up in Detroit, Michigan. That's where I first started playing the trumpet. I started when I was 10 years old. By the time I was 11. Мен Детройт, Мичиганда чоңойдум. Бала кезимден эле ушул үйлөм аспаптарда ойногонду жактырчумун. Турбада 10 жаш мантарда ойноп баштаганмын. Мектепти аяктап, жогорку илимди Мичиган мамлекеттик университетинде уланта баштаганда бул жигиттерди жолуктурдум. Булар менен 2013-жылдан бери чогуу ойноп келе жатабыз. Биз көптөгөн өлкөлөрдү кыдырдык. Түштүк Африка, Ливия, Ботсвана, Иордания, Египет жана Индонезияда концерт койгонбуз. Кыргызстанга биринчи ирет келип отурабыз. We went to Botswana, Jordan, Egypt, Indonesia. So we've been all over the world. So the first time here in Kyrgyzstan. It was great. We really like performing here. The audiences are very receptive. Бул жактын көрөрмандары бизди абдан жылуу кабыл алышты. Бардыгы мейман дос экен. Биздин максатыбыз көрөрман менен музыканттардын ортосундагы тосмону жарып, жагымдуу музыка тартуулоо болуп саналат. And the audience was very thankful for that. And I think they had a great time. We're actually performing with some local musicians here Sunday at the Bishkek Jazz Festival. Жергиликтүү музыканттар менен бирге жекшемби күнү эл аралык jazz фестивалында ойногон отурабыз. Some ancient music that they have taught us. So we're really looking forward to that. And the instruments are beautiful. And I think it's going to be a good collaboration.